meča Davis Cup by Rakuten svjetske grupe 1 između Bosne i Hercegovine i Meksika. Molim vas da srdačnim pljeskom pozdravite skupljače loptica i linijske suce. Supervizora za meč gospodina Massima Morellija iz Italije. Glavni suci, odnosno suci u stolicama su Michael Zur iz Izraela i Resso Soreni iz Mađarske. Sada pozdravimo i ekipe, odnosno reprezentacije. Prvo naši gosti, Meksiko. Sada najvećim pljeskom pozdravite reprezentaciju BiH. Da upoznamo reprezentacije. Iz Meksika s nama su Santiago González, Miguel Anel Reyes Varela, Luis Carlos Álvarez Valdez, Alan Fernando Rubio Fieros, Gerardo López Villaseñor te izbornik, odnosno kapetan Miguel Garardo Valles. Iz Bosne i Hercegovine s nama su Tomislav Brkić, Andrej Medić, Mirza Pašić, Nerman Fatić, Damir Čunkur, te izbornik, odnosno kapten, gospodin Zoran Zrnić. Molim vas da ustanete za nacionalnu himnu Meksika. Signor
ילדים